Denmark ki thakdap namtu hi toksak chifti ki number 22 sagu mime nangla Lithuania na jorte Baltic khu tu changzo Atlantic jiji maktun tikzu NATO yi kato tahib ki ledo la shongde chigi yopse. Russia yi tenga chilu nye to jubshi lor Crimea to zenzu cheba ne song Shacho Europe ki nangla dungyu ki tupshu che yinlu ki NATO yi mangmi nga tong zamshi jimja che ne yobatang. Tacha eri magun gedong ngabke chezong chegyu chati angsa yobekor sinzi Biden ki nge ringmi Amerike magun shacho Europe dan NATO yi gegab ka tu tunggi France yi Romania nangla magun parma tongja yobe seta chebata tishin Spain dan Netherlands Germany jegi kyang magun parma dan namru dan magdu so chezong tola samshi cheshin yobse. Tishin EU ki Ukraine la jaktab koror gogo ki kozong nyedon zamshi tang simba ma se sago di na la mabu parma tongja yogor inji gesong lonje Ben Wallace yi songdo. I think it's important when it comes to military. Mabu dimjo toge kene teni sinzi Putin ki Russia sanzam ki niti la nedo yi mangmi mangdo yongye ki shina cheya chakwa dini Kongki ngawan dembe gegab Ukraine tabu shikla zenzu che de nundu jengi tabju ki jungde chakyu yinba tere samgidu. Neto yi Ukraine ki nangla magda pungma chinjwa chejar mepse. Te London ki chapsi rigwe lobyon Julie Norman ki chena. Those NATO troops that are in those border states are Sanzam ki gegab kadu yobe neto yi magun tetani 30 angsa tang goksung ki chedo yinba le tenzo tegar magdab ki chedo mari. combat. Neto yi konzo Russia zangwe ki nginzab la Lendip chigi yoba jugi yona ya, Russia yi teni lubur tu ngangzab cheba shik yinlu jugi yobse. Ukraine ki sangsam to Russia pungma bumchik zamshi yoba ma se, thadu ya sago di nangla makchong ki che tu yinlu ki, Belarus yi nangla magun tongtra mangbo tonggi yobse. Russia yi Poland ta, Latvia ta, Lithuania che, NATO yi tunjo gegab teta ta sanje yinba Belarus yi nangla, magun chinjwa chilu di ye, NATO la ninzab julki yoba tang, cho tsung magdun dikzu te ye, kui ter magun chema du tong shimba di ye, Russia da kundu chero songye cha yobse. Te par na magdu kya mego ba yunggur mekde, chinti tabju ki ledun namashik pe dang bimyo yimse. Inji silin Boris Johnson ki sago di nangla, Ukraine la pipki yoba tang, tishin kong ki Russia sinzi dal he, shebar to kamyo nangyu yimse. Nezu di pabkyu da nyan zhu shuge, bema di jin yin.